Хайыр эфирде нетиже программасы бүгін январдан 8 студияда сілерін мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Веде Кашка давасының Мабуса Санчапухна желе шекілде Ахмеджетнің 6-жы шер хастаханесіне алып кеткенлер. Кеченлері есе ойывынды ярамаған ве есіні жой башлаған. Екімлер оның алы ағырды. Атырге Санчапухның омыр арқадашы Асия ханым айтқанына көре, екімлерінің тақменлеріне көре, оның ашқазанында ирінлі яра яда ичқан ақмасы башлай білгендір. Они все на выходных, на праздниках, пока ничего не говорят. После под капельницу положили его, не наблюдает пока. Вставать нельзя, потому что он в сознание падает. Ну, это где-то внутри кишечное или желудочное, что-то где-то типа язвы, наверное. Санчапух сонки учай евапсынде тұтыла бұндан евел тахменен бір ел Ахмеджет сезосында бұлынды. Оны веда уч қарым татарыны ишгалжилер 2017 сенесі ноябрь айында тұтты. Эпсіні миллер екет иштиракчысы Веде Кашкаға пара борчлы олған түрк ватандашындан пара талап еткенінде қабатлайлар. Ойсе Русия мақсыз қызметлерінен ишбірлік етіп, қарым татар фааллері яқаланмасына дестек көстерді. Емайжилер дава уйдырылғанды. Қарым татарларыны есе жемат позициясы үшін тақып етелер. Ярын дава бойынша махкеме өткерілмелі. Санчапухның адвокатлары дава бақылмасыны башқа күнге кечірмеге талап етежек. Скорее всего, судебное заседание начнется завтра, но будет отложено в связи с невозможностью явки по состоянию здоровья Санчапуха. В любом случае, сотрудники ФСИН подтвердят, что его экстренно вывезли в больницу и оказывают медицинскую помощь. Если у него состояние будет оставаться таким же тяжелым, и это будет продолжаться длительное время, то, возможно, будет ставиться вопрос об выделении именно в отношении него уголовного дела в отдельное производство. Ишгалжилер кетмегенне қадар қайтмайжа. Қырым татар Риза Асанов ишгал етілген ярымаданы терк етті. Шымды қайда яшайжағыны айтмай. Қырымда қалмаға қафлыды. Риза Асановқа белі олмаған инсанлар январының 2-сінде ұжым етті. Оны арқасы ве башына бір қач кере ұрып өлдірер деп қорқызғанлар. Ұжым нетижесінде о есіні жойған хастаханеде омызы зарар көргені ве мей сарсылғанны таздықладылар. Фаал айтқанына көре о есір алынған Украин деңізжілеріне дестек көстергені үшін ондан интихам алалар. Риза Асанов Киевде тешкіл етілген Қырым прокуратурасында да шикаят берді. Это доказывает. Мы получили информацию о том, что началась доследственная проверка моя по 276 статье, это шпионаж. Я понял, что меня закроют лет на 20, но я принял решение выехать. Но это самое, наверное, тяжелое решение. Я начал осознавать, что домой-то я не вернусь. Қырымда фаал Риза Асановқа олған ұжым ачық айдын тақып етілмесіні талап етілер. Ерлі фааллер ишгалжилер прокуратурасына мұражат етті. Тақиқат өтірілген органлар есебат бермесіні талап етілер. Чүнки Риза Асановқа низбетен олған ұжым аққорчылай жеве фааллер телеке алтында олғанны көстере. Просим рассмотреть наше коллективное обращение о факте нападения на Ризу Асанова. Второе. О ходе и результатах расследования сообщить на имя участника движения «Свободный Крым» Ибраимова имени Халиловны. Какой будет ответ, это уже другое дело, но ответ какой-то будет. Могли и убить, уже просто пошел беспредел, вот в чем дело. Апыстен мектуп ишгалжилер махкемесі махкум еткен Руслан Зитулаев Қырым татарларға мектуп вастасынен мұражат етті. О язғанна көре бойсылмаған Қырым татар халқынен ғұрурлана. Қырым мұсылманлары өз ақлары оғырында көрешмеге азырды. Репрессиялар есе Қырым татарларыны тек бірлештіре. Даже самый глупый должен осознать, что страх и притеснение не работают среди нашего народа. И чем больше несправедливости и бесчинств будет со стороны органов местных силовых структур применяться к мусульманам, тем больше будет оживленность внутри народа Крыма, а также во всем мире. ФСБ хадимлері Руслан Зитулаевны 4 елі белсі ақиярда яқалады. Оны Нури Примов, Рустем Ваитов и Ферат Сайфулаевнен берабер Хизбут Тахрирге алақасы бар деп тұттылар. Руслан Зитулаевны 15 жылға махкум еттілер. Шымды о Русияның Башқұртстан апсқанесінде тұттыла.
Украин деңізшілері есір алынғаны үшін Украина Русияге қаршы дабыр дава башлатты. Бұл вақытта Европа инсан ақлары махкемесінде Украина темсілжісі Ивана Лишина айтты. Яңы давада Украин деңізшілері запт етілмесінің инжеліклері аңлатыла. Украин деңізшілері ноябрінің 25-інде запт етілді. Екі гемі ве буксир кереч кечтінден кечіп Мариуполь лиманына баражақ еді. Русия арбелері гемілерге қаршы атеш açып, гемі ве еркен азаларыны запт етті. Шымды Русия қанунсыз 24 деңізшіні Москваның Лефортово СИЗОсында тұта. Уряд вимагає визнання судом факту порушення Російською Федерацією прав 24 українських моряків в ході незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, їхнього незаконного утримання в пенітенціарних установах РФ та притягнення до кримінальної відповідальності. Ичтимай ағларда есір алынған Украин деңізшілеріне қол тұтып акциялары девам ете. Дүнияның чешет көшелерінде яшаған украинлер наратларыны сары мавы түсте олған гемочеклерінен ярата. Бөлі шекілде олар ешғалшілерінің тежауызына жематының диққатына желп ете. Акция Беларусияде башланды. Декабрінің 23-інде бірқач инсан Беларусиядегі Русия елшілігі оғыне кәғыт гемочеклеріні кетірген еді. Уч фальге 490 рубле пара жазасына белгіледі. О вақыт есе Бұлғаристанда да наразылық акциясы кечіріледі. Русия бақшыш еткен наратны сарымавы түсте кәғыт гемочеклерінен гераштырдылар. Теңізшілерге қол тұтып акциялары Украинаның чешет көшелері Латвия, Италия, Бүйік Британия, Казахстан ве атта Русияде кечті. Фааллер екі күн евелсі Москвадаки наратқа Украина байрағы түслерінде гемочеклер асты. Айтқанларына көре акция мұддетсіз олacak. Дорогі бійці, ми вас любимо, ми вас поважаємо, ми вами пишаємося. Слава Україні! Героям слава! Украина православ кілсесі мұстақыл олғанны таздықлаған Томас Киевде. Кеченлері София Киевская кілсесінде оны әрбір істеген көре білді. Инсанлар бұйық невбетлерге тізілді. Весеқаны Истанбулда Украина православ кілсесінің ел башчысы митрополит Епифанийге дүния патриархы Варфоломей берді. Тәпсілетлі желевқамызда сейретіңіз. Январның 5-і Жума ертесі. Истанбулда күчлі яғмұр тынмай. Сабадан башлап Фенер районында бұлынған бұтын дүния патриархының барғағы янында алышылмаған шекілде чоқ инсан топлашты. Кешішлерде, омызларда Украин байрақларынан олған инсанлар да яғмұрға бақмайы беклеп тұра. Бүгін Георгий Бадетханесінде Украина Томас алacak. Бұл весиқа Украин православ кілсесінің Москва патриархатындан мұстақыл еті біле. Киевде 12-ден 43-даққа кечкенде Георгий Бадетханесіне Томасны кетірділер. Метіні айры пергаменті Афон Кешішханеден языджи язды. Бұтын дүния патриархы Варфоломей, Украина президенті Петро Порошенко, митрополит Епифаний, назерлер, журналистлер ве муминлер оғынде Украин халқы Русия незаретінден сербест олған келсені қазанды деп білдірді. Ви мали повне право просити і вимагати автокефалії. Це було право і привілей вашої Константинопольської церкви-матері дарувати вам статус автокефалії. Ми щиросердно молимося, що ви доведете, що є гідними цього дару і занурите себе як улюблені побратими інших церков-сестер у всеправославну єдність та співпрацю. Сонра у алтын мерекепнен Томасны имзалай. Украина президенті Петро Порошенко Украина толы дәрежеде мұстақылікке сонки адым атты деді. Украина кілсесі Москвадан бұтын бағларыны ұзып, Константинополь кілсесі идаресіне қайтты. Серед 15 зірок автокефальних православних церков зараз з'явилася українська зірочка. Це дуже важливо. Топлашқанлар қуванып, Түркиедегі кілседе Украин ерін айта. Христос рождається!
Буйси январнын алтысы базар күні. Георгиядына ибадетханеде да гежеден верлерін алалар. Онларчы камералар, юзлерчі муминлер ве Украина президенті Петро Порошенконың башлығында Украин мемурларының эйеті. Юнан ве Украин тілінде айыны бұтын дүния патриархы Варфоломей, веки ве бұтын Украина митрополиты Епифания өткере. Литургия біткен сон Украина бекленілген томысына алacak. Екі күнден берлі бірінші сырада Украинаның үшінші президенті Виктор Ющенко тура. Президент олғаны вақыт ода Украина келсесі мұстақыл олмасы үшін ішлер алып барған. Я переконаний, був у 2005 році, коли ми це починали, що у нас буде фінал у цій справі. Але тоді у православі, і зокрема в світовому православі, було декілька кроків, які треба уважити. Истанбул бұл күнге руханилерден берабер азырланды. Фенер районына кіргенде үч фенер ве айры шлагбаум қойдылар. Украина Томас алғаныны көрмек үшін Авропа ве Украина күтлеве информация васталарындан қайры бірқач Русия телеканалары да келді. Олар Озен адашларындан четті турайды. Ақшам яйынларында есе Украин бөліжілерге қол тұтқан бұтын дүния патриархат ақында уйдырылған сюжетні көстерділер. Стамбульский патриарх Варфоломей окончательно возглавил украинский раскол. Кей вақты или саат 11-де бұтын дүния патриархы Варфоломей яны Украин православ келсесінің митрополиты Епифанийге Томас бере. Ибадет ханеде алғышлар ве минедарлық сөзлері янғарай. Давня несправедливість завдяки мудрості вашої всесвятості та святого і священного синоду Матері Великої Церкви Христової усунута, а справедливість відновлена. Топлашқан инсанлар Украин келсесі мұстақыл олғаныны оз көзінен көргенлеріне қувана. Емоції просто переповняють, тому що коли я дивлюсь навкруги і чую цю українську мову, і коли я дивлюся на всіх, я бачу таких, знаєте, твердих людей, твердих українців, яких можна назвати воїнами. Це є вже церква, в яку заходиш і хочеться жити. Ми взагалі щасливі, бо живемо в історичний період, і це результат багатосотлітньої боротьби України. І нарешті ми все-таки отримуємо нашу реальну незалежність, не просто на папері. Украина православ келсесі Москва патриархаты незаретінден чықанына атта мусульманлар да қувана. Истанбулдаки Қырым-татар дернегінің башы Челялычтен Эминки. Томас Rusya tarafından işgal edilgen Kırım azat etülüvünü tezleştirir. Ukrayna yeni bağımsız olmuştur. Rusların hegemonyasından, baskısından ve sömürüsünden kurtulmuştur. İnşallah Allah'tan diliyorum, Kırım'dan da Rusların işgali bir an önce bitecektir. Bu Ukrayna devletinden ve Ukrayna halkından ortak yaşamamız için çok önemli bir harekettir. Yani bunu canı gönülden destekliyorum. Bu екі күн ақында Украина тарихи дерсликлерді yazılacak. 7 asırlık mecburi ayrılıktan son Ukrayin православ келсесі Константинополь идаресіне қайта. Rusya nezaretinde olup, müstakil olған Украин православ келсесі evге қайта. İstanbul'dan Тетяна Сулей, Эльдар Исматов, Zaman, АТР. Дин шынас ве экспертлер айтқанына көре Украина православ кілсесі енді керчектен де мұстақыл олды. Русия президенті Владимир Путин Москва кілсесіні күчлі силя деп адландырайды. Енді есе Москва кілсесі ве Русия силясы Украина топырағында өз күчіні жоя деп қайдеті экспертлер. Представники Московського патріархату завжди казали, ви не канонічна церква. Вас ніхто не визнає, ми головна церква. От зараз вони втратили статус головної церкви. Москва втрачає релігійні аргументи от в цьому історичному спорі і, скажімо так, от в цій концепції того, що саме Москва є головним центром, яка навколо себе збирає землі. Це серйозний удар по концепції руського міра, коли через релігійну спорідненість Москва теж претендувала на духовний вплив на Україну. Люди незалежно від своєї конфесійної ангажованості, православні, греко-католики та навіть ті люди, які вважають себе невіруючими, вони переймаються питанням Томосу. І якщо для віруючих це в першу чергу релігійне питання, то для тих людей, які не є ангажовані релігією, це питання.
Түркиянын Самсун ялысында чөккен юк гемасының учеркен асасының жесетіні судан шығардылар. Оларны да танымадылар. Уммен 6 инсан чөкті, 4 Украин, 2 Азербайджанлы. Елек олған бір Украинлының жесетіні кеченлері таптылар. Панама байрақ алтында олған гема Русиядан Түркияге көмір алып кетейді. Сақ қалған 7 Украинлі бір қач саат суық суда кечірді. Чөккен гема 2017 сенесіне қадар Русия байрағы алтында жүрген бір қач керей işgal etilgen Qırım limanlarına da kirgen. Dünyada olgan diğer vaqealardan nefbeti telefamızdan tanış ola bilesiniz. Rusiya elçisi öldürvene alakası olgan 28 şeklengen Ankara'da mahkum etili. Türk hukuk korucularının fikrine göre, ularının episi muhalif Vaiz Fethullah Gülen ile bağı ve 2016 senesi Andrei Krılov'nun öldürvene alakası var. O zaman Rusiya elçisini polis xadimi Mevlüt altına şatıp öldürdü. Onun ozunu da kaza yerinde öldürdüler. Türk prokurorları öldürvene Gülen tarafdarları Türkiye ve Rusiya aralarını bozmak için teşkil etti dep saya. 9 şeklengenini yakaladılar. Diğerlerini ise ularının arasında Fethullah Gülenni gıyabi şekilde mahkum ettiler. Muhalif Vaiz Rusiya elçisi öldürvene öz alakasını reddetti. Ser Çatышев, Frankistan hakimiyeti ruhsatsız narazılık aksiyalarda iştirak etkenleri için cezanı kuvvetleştirmek ve numayışçılarının haklarını sınırlamağa istey. Baş nazir Eduard Filip aytkanına göre, hakimiyet algan karar, noyabrının ortasından berli devam etken hakimiyetke karşı sarı yelekler narazılıklarının bağlı. Sarı yeleklerinin numayışları tınç geçmey. Rahatlık günleri olar hakimiyet binasının kapısını sındırdı, mototsikl ve maşinalarını yaktı, polis xadimlerinin çatıştı. Endi hakimiyet evvelsi yaramazlık için yakalangan insanlarga narazılık aksiyalarında iştirak etmege ruhsat bermeyecek. Bundan gayrı numaçılarga maskalarının yüzlerini kapatmağa yasak. Gelecek rahatlık günleri Frankistan sokaklarına 80.000 polis xadimi çıkarılacak. Ulardan 5.000 Paris'te. Ми маємо з одного боку лишити людям право виходити на демонстрації, але з іншого ми маємо якось обмежити тих, хто зловживає цим. Уряд виступає за оновлення закону, щоб окреслити якісь рамки для тих, хто не попереджує про свої протести. Як це мало б бути? Для тих, хто приєднується до таких несанкціонованих протестів чи приходять на демонстрації в балаклавах. Talak SMS vastasının. Endi Sauд Arabistanda kadınlarga ayrılıp hakkında malumatını telefondan yollayacaklar. Evvelsi episini gizli tutaydılar. Kadın ömür arkadaşı algan kararı hakkında hatta bilmeydi. Bu sebepten alimentlerini talap etip olamaydı. Endi hakimiyet mahkeme ayrılığını tasdiklagan SMS yollaması hakkında karar aldı. Hakimiyetinin bu kararı iqtisadi ve ictimai reformalarının kısmı. Ularının çerçevesinde kadınlarga futbol yarışlarını ziyaret etmege ve maşina aydamağa ruhsat berildi. Sauд Arabistan dünyada kadın hakları en ziyade sınırlangan devletlerden biri olarak tanıla. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Ukraynаны qar qaplamağa devam ete. Sonki kun devamında Ava Ukrayna şarkında fenalaştı. Xerson vilayetinde qar, buzlavuq ve kuchli yelden onlarca yengil ve yük arabası qar qırshavında kaldı. Kurtarıcılar yardım vermege devam ete. Zaporojye vilayetinde kurtarıcılarını taxminen 50 kere çağırganlar. Qar qırshavında taxminen 120 maşina çıkardılar. Hem yengil hem de yük maşinaları, acile yardım maşinası ve marşrutkаны. Dnipropetrovsk, Nikolaev ve Donetsk vilayetinde de kurtarıcılarga iş çok edi. Kurtarıcılarının malumatına göre esas yollarda şimdilik yol hareketi açık. Karpatı dağında ise çık, yani lavina tuşuv tehlikesi var. Qırımda qarlı borandan son 17 mesken yer butunley ve 7'si kısmının ışıksız kaldı. En çok Yedekoyu rayonu ve Kereç zarar gördü. Çok vakit devamında tamir işlerini başlap olamadılar çünkü texnikanı da qar kaplaydı. Sinoptiklerinin tahminlerine göre bugün yarımadada qar yağmayacak. Qırımda olgan ava hakkında tafsilatlıca nevbeti telefamızda. Aypetri dağından rahatlık günleri çık lavina tuştu. Kurtarıcılar karnı tek 12 saattan son temizlep oldu. Çık sebebinden 100'den ziyade maşina tıkanıklığa uğradı. İşgalcilerinin fevkulade vaziyetler nazirliginde zararlanganlar yok dep bildirdiler. Yarmadanın işgalci hakimiyeti Aypetri'ge yolunu kapattı. Ялта yanında balаны dalga alıp ketті. Bu vakıya Apelsin kavihanesi yanında yüz berdi. 12 yaşında oğlanı uyardı olgan erkek kişi kurtarmağa tırıştı, lakin ozu suvga batmağa başladı. Onu ve balаны yalı boyunda olgan insanlar kurtardı. Tibi yardım kurtarılganlarga kerek olmadı. Oğlançık evge çapıp ketті.
Хайырсызлық яда туристлерсіз қырым. Яны ел байрамлары вақтында ярмадаға çok insan келмеді. Интернетте бош көпірінің видеосыны ерлештірділер. Ишгалчилер есе Қырымға кешкен елға көре 42%-ға зияде турист келді деп таздықлай. Ишгалчилерінің малюматына көре ярмаданы 70 bin турист зиярет етті. Виктория Аблязова, Заман, АТР. Да, дёрт намзет қошылды Меркези сайлав комиссиясы невбетеки топлашуында президент намзеті оларақ Сергей Каплин, Валентина Левайченко, Андрей Садовый ве Виталий Скотскина қайдетті. Умен шымдыки вақытқа тек Владимир Ратушқа 2,5 миллион гривна пейіні бермегені себебінден әрет Пей девлет башы намзеті олмақ үшін мечбури шарттыр. Бұндан ғайры президент олмаға истеген инсанлар 35 яшыны толдырмақ, сон есе сонки 10 ел Украинада яшамақ ве девлет тіліні білмек керек. Истегенлер өз весиқаларыны февральнан ученеже бере біле. Станом на сьогодні зареєстровано 5 кандидатів на пост президента України. На сьогодні так само ще подано документи 2 осіб, але оскільки вони подані безпосередньо перед засіданням, Центральна виборча комісія не приступала до розгляду ще поки що цих документів. Бұдаққада нетиже программасы сонуна келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім ве дайыма атайрылы олыңыз көрішкенже.